Wara sentejn ħallas 13,000 euro fix-xahar sa issa 300,000 euro, it-tnejn il-poplu Malti Wawċi kellu l-opportunità li għall-ewwel darba jara lil mara tal-Ministru Konrad Mizzi, Saj Mizzi, għall-ewwel darba. Iżda dak li tħabbar il-bieraħ b'tant pompa waqt ċeremonja fi Smart City mu investiment xejn. Iżda hu biss ftehim bejn il-Gvern u l-kumpanija Ċiniża Huawei biex isir studju dwar teknoloġija tal-5G f'Malta u fil-fatt mu investiment xejn. Li dak li tħabbar il-bieraħ mu investiment xejn għalitu l-Ministru tal-Gvern Laburista stess Helena Dalli. Ma tafx Ministru ta' kemm ħajkun miljuni dalhekk imsejħ investiment? Ħadd ma semma investiment. Dikjarazzjoni ċara u tonda li tmur kontra dak li l-Gvern u l-Prim Ministru Joseph Muscat ilhom jgħidu li Saj Mizzi jintbatet biex iġġib l-investiment lejn pajjiżna. Il-bieraħ Saj Mizzi lil poplu Malti qaltlu biex jiġġudika fuq dak li tagħmel. I would rather you judge me when I deliver the result, like now, because there's a Chinese saying, it's not important what do you say, but it's important what do you do. Judge on my result. Fl-ewwel dera tagħha fil-pubbliku wara li l-poplu Malti ħallasa terz ta' miljun euro, Saj Mizzi qalet li m'għandix telefon fejn wieħed jista' jagħmel kuntatt magħha. And the telephone from where we can contact you? The office is still being refurbished. The telephone is not connected yet. Kien hemm stennija kbira għal dak li tħabbar il-bieraħ bil-Prim Ministru Muscat iżomm lil pajjiż fuq ix-xwiek għal dak li suppost Saj Mizzi, il-mara tal-Ministru, kellha tħabbar. Iżda wara kollox jirriżulta fuq ammissjoni ta' Ministru tal-Gvern stess li dak li tħabbar il-bieraħ mu investiment xejn. Ma tafx Ministru ta' kemm ħajkun miljuni dalhekk imsejħ investiment? Ħadd ma semma investiment. Mario Frendo għal Net News.